Saat 4 zaman yangi haberler hakkında tarif eteyim. Men Mavile Muhtarova sizlerni selamlayım. İşgal etilgen Kırım'da Kenya tintuvlar oldu. Rusya hukuk koruyucuları eski Kırımga ve Ahmedjit rayonunda oturgan Kırım tatarlarının evlerine keldi. Ne kıdırganlar ve kimni kabatlağanlar levhamızda tarif etilem. Sabah saat 7 qaralğan camlar ve qoqozılğan kadın. Eski Kırım'da FSB tintuv keçirdi. 27 yaşında Muhsin Jambaz'ın qadırğanlar o seçke ketip birden qaytmağa mecbur oldu. Ev Muhsin Jambaz'ın ana babasına ait. Hukuk koruyucular Primorska koyne yol aldı. O anda otura Muhsin Jambaz'ны sanki ekstremizmde qabatlana. Bu Ahmedjit rayonu İsmail Ramazan'ın evi darmadağın etildi. Hukuk koruyucuların keçirgen tintuvның neticesidir. Evden cep telefonu, bilgisayar ve Ukrayn vesiqalari alındı. Yatak tubunda ise patronlar tapılgan eken. Başladılar obüs yapmağa. Böyle kitapçık var idi. Bu kitapçığını aldılar. Bütün yerini darqattan soң divan kravatın көтеріп, andan 20 kaç tane patron tapdı. Qaramlı Ahmedjit'teki Taqiqat komitetine alıp getirildi. Ramazanov ekstremizm teşviqatında qabatlana birinci telefon meslihatini Mamet Mambetov berdi. Ona Ramazanov Taqiqat komitetine ketkende hukuk koruyucularının organını aytdı. В телефонном режиме он мне сообщил, что по пути в Следственный комитет его избили. Естественно, об этом сообщил следователю, на что мне ничего не известно, они все так говорят. Дело в том, что в его доме обнаружили боеприпасы, патроны. Как утверждает отец моего подзащитного, они принесли их с собой. То есть ничего подобного у него дома не было. В комнате, где они изъяли этот пакетик с патронами на пистолет Макаров, насколько я понял. В общем, там ничего подобного не было. İsmail Ramazan'ın advokatı İslam Velilayev oldu. Ramazanov Taqiqat komitetinde ne kadar kalacak belli değil. Elvina Sidulayeva, Kırım, Zaman, ATR. Kemal Setiyev alğan para cezasının sebebi olğan yer Rusiya levhalarında açıq kullanıla. Bunu Kırım Birdemliginin faali Server Mustafayev tarif etti. Kemal Setiyev Geray Kolametov'nin aynı günü tutulğanı da. O içtimai ağlarda Timur Mutsurayev'nin yerini paylaşkan eken. Bu yerci ise İçkeriye tarafında cenkleşkeni da. Paylaşkanını işgalci mahkeme ekstremist malumat dep tanıdı. Setiyev 1000 ruble para cezasını aldı. Инкриминируя данную песню как экстремистскую, в то же время она используется в ряде общедоступных либо фильмов, вот как мы сейчас пытаемся найти и доказать это. Однозначно этот факт говорит лишь о том, что ищут зацепки. Nişancının betine tükürgen dep Kırım tatarına 40.000 ruble para cezası ya da 1 yıllık mecburi işler berilebili. Bahçesarayda Şevket Razakov'ның davasında ilk dinlevler olup geçti. Qadı zarar көрген nişancını sorguğa çekip dava bakılmasını yanvarının 30'una kaldırdı. 24 yaşında Razakov hukuk koruyucunun akaretlemesinde qabatlana. Geçken sene aprelinin 13'ünde o Bahçesaray'daki tintuvler vaxtında Rusiya Milli Gvardiyasının nişancısına tükürgen eken. Razakov bu qabatlarını inkar etti. Поступили заявления и от потерпевшего, и от свидетеля, одного из свидетелей, а также почему-то начальника полиции города о том, чтобы не допустить каких-то правонарушений, и, возможно, это может стать причиной каких-то беспорядков. Как пояснила судья, судья приняла и удовлетворила данное ходатайство и провела сегодня судебное заседание в закрытом режиме. Опросили сегодня потерпевшего. Esas Ukrayna'da Kırım marafonu. İşgal altındaki Yarımada'da para cezası berilgen cemaatçılarga kol tutufu aksiyası bugün Kiev, Kherson, Novaya Kakhovka, Odessa ve
Львивте башлады. Сухақларда көңіллелер чалышаулар пара топлап, украиналыларға Қырымда олған Одиссева қалар аққында тариф ете. Қырымның ақ қорчалай жарекеті жемат бірлешмесі еркесіні акцияға қошылмаға чағара. О, январның 29-ына қадар девам етежектір. Основная наша задача – это как можно больше охватить людей для того, чтобы их проинформировать о том, что происходит в Крыму, о том, чтобы они выразили свою моральную поддержку. Особенно важно для нас фиксировать их небольшой вклад, размещать это в соцсетях. Türkiye'nin Aksaray şehrinde Veciye Kaşkan'ın adı ebediyleştirildi. Kadınlar katlayacak ders merkezine Kırım Tatar Milli Hareketi veteranının adı verildi. Veciye Kaşka keçken sene noyabrının 23'inde işgalcilerinin hareketleri neticesinde can verdi. O konu Akmejit'te sözde mahsus tedbirler geçirildi. Kavide para talap etуде qabatlanğan erkekler tutuldu. Olar Kaşka ailesine yardım edecek ediler. Veciye Kaşkan'ın yüreği dayanamadı, tibbi yardım maşinasında o vefat etti. Kabul musafirhanesinde olğan terörist hücumunda sağ qalğan Ukraynalılar evге qayta. Bunu Ukrayna Tashishler Nazirliginin spikeri Mariana Betsa bildirdi. Bazıları tunevin akşam uçaklarının qaytdı. Qalğanları bugün yarın qayta. Qaytgan insanlarning tam sayısını Tashishler Nazirligi bilmey, bir çoqı o'zi qaytmaga qarar algan. Mariana Betsa'nın malumatına göre elak olğan Ukraynalılarning cesetleri yarın getirilecek. Ukrayna Tashishler Nazirligi elak olğan 7 Ukraynalı haqqında haber etdi. Afganistan İçişler Nazirligi ise 9 kişi haqqında bildirgen edi. Teröristler yanvarның 20'sinde akşam Kabuldaki musafirhanege hücum etti. Bunun neticesinde 43 insan elak oldu. En azından 14'ü şetel vatandaşıdır. Taliban takımı hücum mesuliyetini öz boynuna aldı. Ukraynada Avropa Şurasının baş katibi yapkan beyanatını açıklanalar. O, Rusya'nı istila ve işgal sebebinden paseden kovmak doğru değil dep aytkan. Onun fikrince sanksiyalarının sebebi ancak ölüm cezası azap ya da kullukka mecbur etuf olabilir. Strasburg'da Yuqarı Radanın reis muavini Irina Gerashchenko Torbjorn Yaglan'ha esirlikten azat etilgen Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarının görüşmege tavsiye etti. Невже до Страсбурга не доходять новини з України? І Ягланд не знає, що в Криму катують татари українців? І чого Умеров розповідали про це в Раді Європи? Що Панова, Сенцова, Афанасьєва, Клиха, Карп'юка, Кольченка катували і катують в російських тюрмах? Bugün Strasburg'da Avropa Şurası Parlament Asambleyasının toplaşıvında Ukrayna'daki cenkning gumanitar akıbetleri şu cümleden insan haklarının bozulması muzakere etilecektir. Rus tili feni Ukraynada tashqi mustaqil imtihonlar jadvalidan alıb taşlandı. Bunu Ukrayna tahsil kayfiyatine qiymatga suf merkezining mudiri Vadim Karandey aydınlattı. Aytganına göre so'nggi vaqtları rus tili imtihonini bermege istegenlerning sayısı çok değil, umumen ZNO 11 fenden berili. Esas imtihonlar mayısning 22'sinde başlanmaq gerek. Предмету, який був вилучений, це є російська мова. У зв'язку з тим, що обсяг замовлень на відповідний тест був невисокий. Російська мова стоїть в ряді з-поміж інших мов, які є в Україні корінно населено, зокрема польською, угорською, румунською, молдовською, з яких у нас тестування не відбувається. Тут просто приведено у відповідність всіма іншими мовами. Şimdilik bu so'nggi xabarimizdir. Saat 17'de yangi xabarlarni ukraincha bo'lamiz. Ko'rishmak üzere.